Više od 100 TV. Čak više od 100 TV Lana Barić glumica. Samo da pročitam kao. Iskon full paket. Preko 100 TV kanala. Super brzi internet do 80 megabita i 3500 minuta. To je sve flah. Preko 100 TV kanala. Malo naglasim ovo 100. Kao gutualno. Preko 100 kanala. Ja sam shvatila da su kao ti 100 kanala, da je to bitno. To je jako bitno. Da je to puno. Mislim preko 100. Preko 100 kanala. Preko 100 kanala. Preko 7 mora. Pa ono, nudim opcije. Kao wow, kao wow. Ma znam nego, ne znam zašto su mi pokrili sise. Preko 100 TV kanala. Čak ni Lana Barić, prvakinja drame HNK, nije uspjela opisati koliko je dobar Iskon full paket. Teško ga je opisati, lako ga je dobiti. Full dobar izbor TV kanala, full brz internet, full puno razgovora po full dobroj cijeni. Nazovi odmah Iskon. Samo se predstavim. Da. Ja sam Nina Violić, glumica. Iskon full paket. Super brzi internet do 80 megabita, preko 100 TV kanala i 3500 minuta. Baš je palo na 3500, da. I 3500 minuta. 3500 minuta. I 3500 minuta. Vama je ovo dobro. Samo malo, molim te da se skoncentriram. 3500 minuta! Ljudi, ja sam zadovoljna. Čekaj, to je stvarno 3500 minuta. 3500 minuta! 3500 minuta! 3000 minuta! Jel dobro? Čak ni Nina Violić, dobitnica Zlatne arene, nije uspjela opisati koliko je dobar Iskon full paket. Hvala vama. Teško ga je opisati, lako ga je dobiti. Full dobar izbor TV kanala, full brz internet, full puno razgovora po full dobroj cijeni. Nazovi odmah Iskon. 80 megabita, 80. Dobar dan. Krešimir Mikić. Tu, ovo je markacija. Iskon full paket, preko 100 TV kanala, super brzi internet do 80 megabita i 3500 minuta. I vama je to dobro? Prvo mogu bolje, samo malo. Megabajta ili bita? Bita. 80 megabita. 80 megabita. 80 megabita. Poznavao sam ga, Horacije. 80 megabita je brzina bila. 80 megabita. 80 megabita. Ne razumijem kako ne osjećate ovaj predivni tekst. Čak ni Krešo Mikić, dobitnik 5 nagrada hrvatskog glumišta, nije uspio opisati koliko je dobar Iskon full paket. Teško ga je opisati, lako ga je dobiti. Full dobar izbor TV kanala, full brz internet, full puno razgovora po full dobroj cijeni. Nazovi odmah Iskon.